Shwa nakaslem jong nongsan Hima. Menteri Ketenat Kekot Kekia oba elhek hane ke Sngi habai keren bat unong san Hima halor ke jingpen bena da ke containment measures haki lai teli kinong ba kata ke Shillong Tura bat Jowai bante alakam ya ke jing sapriang jong ka klam COVID nagaliang jong uni Menteri Ketenat Kekot Kekia ulaong ba ke Sorkar kala perking katla kadiai kam tam hakini ki lai teli kinong ba bante alakam ya ke jing sapriang jong ka klam habai day pat bat ke jingkiu jong kibayo pang COVID hakajela nadu kashitarik hadu menta kasngi kasautarik nakaliang jong uni menteri ulaong ba habai day bat kani nakaliang jong ka Sorkar kadang syong perkhat sani bha kumno ba kan le namar lada penbena da ka pakhang snong kan kta ya gitu ki babla mensngi bat bam damit ulaong ru ba ka Sorkar kala perkhat bha balada kawan kapor bangimla syu ban le ai kamban se bangin hab ban penbena da kapakang snong lani ka lockdown haga ktin nongwei syu nakaliang jong uba elhek ulaong ba kumba kapau menta kasngi ka jingdon jong kibayo pang COVID kadai ka bahe do balada kiu kumni shi kumni ni hab ban pej Bniah hakini ki arsngi laisngi balada kani ke jingyo ya kani ke jingpang kadangkiu ngimban se bangin hapsim karai ban penlong da kapakang snong Henry mantahi idang yatir sanibha hakabayadei bat kani yang penting te negalen Sorkar gila persangkat lah kadia kemobil kemogalong taru abun bahag restrictions gila impose aku anega lightly mainly yang lightly district di ke Shillong Tura ke Jowai di kiwi district pada lah ino yang start yang deputy commissioner berpej yang kawan kumno situation kawan di kawan day pada berkini mereka berdoa pada berdoa lockdown no ayat thir sani bah haga review meeting ni jongi damar bangi hape tu ya ka livelihood jong itu ki baba kamai mesti bam damit bon ba ki brio ki ba ko kamai mesti bam damit haga ni ka state ki jongi yang ni jaga ka jongi tinggal perkhat bhaladak lawan pada constitution ke bam la shu benda ka mai lam da ai ka lockdown katahi ke manse ni benda ya kata last resort ti kata lagi Khmih lenti kumba mentang i ben ke dangkiu ha ka ni ga yu benda siru lai spa lai pundai cases benda si lai kanai lai spa lai pundai cases benda si tengi i ba benda si tu ka ada highest in the you pogon megalaya ka jongi tiga bagat dangkiu kumni gedang la pada benda pek yang segumlong nurut so asi lai si yang situation kada kalong bamla syu ban contain ya kini kecing Houston jauh ni kenyang jingpang COVID-19 imbansi yang hapsim megarai yang hambansi wajib megarai dan ada circumstances compel benong berhamai lockdown yang mentahi de ni dang ya sani bahag dang ya thil ya kani ka you ban I complete lockdown kani kamut option the last option there's no way out the last resort we have to impose lockdown lada ka situation come here kani ka COVID lada come here kani ka jingpriang ni COVID-19 ang inang bisyar bahai kani man ka meeting man ka si ka meeting muchong ong ifi alor jong kani ya keren man kaski bat kita thir sani bha tiak patiak ada pet yang nongrep ka ai gijinge yang nongbala ka ai gijinge yang des domestic worker ka ai gijinge yang nong dia jing dia baret baria ka ai gijinge bar ro jong gi pai ba ka jong wi ngira le in the micro discussion ada kalong along detailing bha te kadai hadu bang poi kata na mangimpat uka menwarra ya gejinge aba menda da gejinge kadi no COVID sagowe gejinge pada naga haga jing yo kamai kaji yung brio ya pet haru ya ka livelihood ni ga ting waktu penlong man kesem kadang long bungge dah kadi ka second wave dabar hakikat mentaki lai sausi mencuat ang buat bahagi brio bawa dabar
Tinang le yang ketiga tracing contact joki. Dang le ru hak ki jaka ki cluster ko fair juga sar selong bro ko wei. Bah ki urban area joki wei ki district. Te ngilap ba kene ga covid ke dak kiu. Benda relate ni return is laduna. Ale benda ke dang mi lagi cluster mulai di bidang cluster laban di bidang cluster pentor di bidang cluster sakit cakap apa fair di kini kita David nak kini ki kabun hi ki nak ki tracing contact high risk contact di lada kini ki high risk contact nomor bagi high risk contact kini ki bawa contact begitu ki bawa nomor jadi nanti kadang bagi kementah ki asli laisi ni depan lah bahawa assess exactly ya kejeng Priang yung ni kunyang Jepang. Hadir mengla sutu ini high risk contact ke mengla dapla dan barkhoi mar begini kilong direct contact begitu ki positive cases. Dah tak tahu ngimpat ong bakhadu kan no priang Jepang jepi. Tede dan tak tahu ngin Shwa ya kan ega kubala bu ngatrai kini ga spotri kumi daga benda kan ega restriction ke mangela impose benda dengan pet doa hadir RC LIC tu kalau ngomong constitution hadir nang tangin sa syong yang review meeting syong man gasgi dengan skin ya kan yang review meeting yang ke ai ke mabahaban benda daga benda manora ajing eda nang tau pai pa